ассалому алайкум апа ва хоҳарони азиз, гулдухтарони зебо, тамошобинони гиромӣ, хуш омадед ба эфири имрӯзаи мо. имрӯз духтаро эфир танҳо барои занҳо, ба хотири он ки медонед эфири имрӯза эфири бениҳоят мавзӯи ҷиддикатӣ. имрӯз ман мехостам як духтари камандам соҳиби фарзанд мешавад, ана ҳамина эълон кунам бо ҳамин тавассути хемохем. Албатта ҳамаш бо амри худованд мешавад, лекин ҳамин бо табобати хемохем кати худашона табобат кардан ва худоро шукр ина модар мешаванд. Номашона барои гирифтан ман ҳақ надорам. Барои ҳамин агар ба хотиратон бошад, як моҳ пеш, якуни моҳ пеш мо эфир карда будем. Дар эфири мо як духтар ба номи Айша дар омада қатимон савол ҷавоб кардан. Ҳамон одама ман регистратсия кардам ва ина бинед ки духтаро хемохема сразу ҳамон рӯз харидорӣ кардан, истеъмолаша 5 рӯз пас сар кардан ва дина барои ман як хушхабара равон кардан. Бовар кунед, дина боз ҳамин хел хурсанд ҳастам ки вақте ки ҳамин чизҳои мо, маҳсулотҳое ки мо маслиҳат медиҳем результат медиҳад духтаро, бовар кунед ман беҳад хушбахт мешавам. мехоҳам ки ҳамаи занҳо ба мақсадашон, ба нияташон, ба орзуҳояшон расанд. Акнун духтаро биёед закази имрӯзаи мана бинем. Барои хоҳарам ман аллакай 4 набори фейма заказ кардам. ина бинед духтаро, транспортировкаи маҳсулотҳои ширкати Атоми чӣ хел маҳсулотҳоша бо сифат карда равон мекунад барои вай нашуданаш роҳ ба наҷунбидан, нашикастан, нарехтан. якум ҳамин транспортировкаш ман ба писанд омад духтаро. ина бинед. ана духтарои азиз, ина бинед. ана мин набори фейм, набори беҳтарин, набори бестселлери фурӯшҳо шудаги барои занҳо. Набори 14,000 ҳаст мова ки эффекти хуб медиҳад. Набори 4,000, 3,000, лекин ин фейм набори беҳтарин аст. ҳозир мекушоем, мебинем. ина аллакай 4-умаша хоҳари ман харидорӣ кард ба хотири он ки результати хушрӯ дод духтаро. Тамоман ожангҳош нест шуд, доғҳои рӯяш нест шуд. ана ин духтаро жидки мыйла. ин бошад зубной паста. ҳамон ҳафтае ки мо заказ кардем зубной паста падарка мондагӣ буданд. ина бинед ки зубной пастаи граммовкаш 100 грамма падарка барои дандонҳои чувствительный. ана инҷа ҳимоя аз кариес, барои сафед кардан ҳама тарафа. Иди скажи, чтоб две его не скрипли. ана ин бошад духтарои азиз, ин кремҳо ҳимоя аз нури офтоб. ин ҳамаша барои хоҳарон ман заказ кардам. як чизи муҳим духтарои азиз ки вақте ки мо ҳам зимистон ҳам тобистон солнцезащитный крем истифода мебарем, дар рӯйҳои мо доғ намеғалтад, яъне ки доғ намегирад рӯйҳои мо. ҳозир мекушоем, мебинем. Якташа барои худам гирифтам, дуташа барои хоҳаром гирифтам. ина бинед духтаро, вақте ки ҳамин хел пломбировка ҳаст маҳсулот ба, донед ки ин сифаташ сифати олӣ. ман баъзе ҷоҳо медонам ки маҳсулотдошон ҳамаш просто палённый. ана ина бинед духтаро, кремҳо 3 намуд дорад. дар ширкати Атоми 3 намуд крем ҳаст духтаро солнцезащитный. ин бошад ҳам ҳимоя мекунад ва ҳам рӯи шумоя кам тонировать мекунад, яъне ки кам сафед мекунад. ҳам ҳимоя ва ҳам сафед мекунад, тонирующий эффект дорад. Солнцезащитный крем тонирующий. Способ применения: наносить как локально, так и по всей поверхности кожи лица и тела. Детям до 6 месяцев не рекомендуется. яъне ки барои кӯдакам мумкин будааст танҳо аз 6 моҳа боло ёки аз 1 сола боло кӯдаковаям мумкин будааст духтаро. ина дидед? Креми аҷоиб. ҳам бӯяш ҳам бӯи як алаф мекунад духтарои азиз. ана ин бошад зубной паста. дидед духтаро, зубной пасташам ана ҳамин хел
сифати беҳтарин дорад. акнун ҳозир набора мекушоем. духтаро инҷа инструксия дорад. аз кадом, аз чӣ сохта шудагӣ, чанд этапка ки истифода мебаред. инструксия. ана духтаро, ина бинед. ин тонер рӯи тоза мекунед, баъд эссенсия мемолед. ана ин так сиворотка ба фикрам меша. крем барои гирди чашм ва барои рӯй духтарои азиз. ана ин барои гирди чашм, инаш бошад барои рӯй. онҳое ки нав ба эфири мо пайваст шудан, хушомадед. духтаро лайка пахш кунед. дидед духтаро, аҷоибот, креми аҷоибот, набори аҷоибот. барои заказ духтаро метавонед нависед ба ватсапи ман. боз ягон намуд падарка равонтон мекунам. ҳам крем, ҳам падарка равон мекунам духтарои азиз. ҳар ҳафта, ҳар рӯзи шанбе дар ширкати Атомӣ ягон намуд тӯҳфа мегузоранд духтаро. барои онҳое ки харидорӣ мекунанд тӯҳфа мегузоранд. марҳамат, рӯзи ҷумъа заказ кунед. то рӯзи якшанбе метавонед падаркакати боротуна харидорӣ кунед духтаро. марҳамат, ба ватсапи ман нависед, барои ҳамкорӣ нависед. ҳозир оиди ҳамкорӣ гуфтаниам ки духтаро, онҳое ки мехоҳанд ки бо ман кор кунанд, ба рақамҳои рӯи экран нависед ё ки ба ватсапи ман 8905 840 97 96. баъдан духтаро, саҳифаи инстаграми ман нав шудагӣ. онҳое ки мехоҳанд реклама гиранд аз инстаграм ё ки ягон маълумот гиранд, марҳамат, инстаграми ман, ҳозир ман саҳифама нишон медиҳам духтаро. ана саҳифаи инстаграми ман духтарои азиз. саҳифама ба пуррагӣ нав кардам. пештара саҳифаи ман нест аллакай, унҷа ва ман нестам. ана инстаграми ман, силкаи инстаграми ман дар ҳамин канали ман дароед, мебинед ки саҳифаи инстаграмам ба силка ҳаст духтарои азиз. марҳамат, биёед бо мо ҳамкорӣ кунед. инҷа загрузка дер рафта истодааст ҳозир ман. так ана духтаро, ана ин инстаграми ман. марҳамат, нависед, якҷоя ҳамкорӣ мекунем. ва боз як чизи дигар духтаро, барои хусусан модарон гуфтаниам ки ҳозир дар магазинҳои детский мир распродажа рафта истодааст. ҳозир ман чизҳои харидорӣ кардагима барои шумо нишон медиҳам. давай неспарамана духтаро, аз анаи хел обувҳо аз детский мир гирифтам. 899 рубли духтарои азиз, барои фарзандо. ман модари серфарзанд ҳастам. ҳаматон медонед куҷои скидка бошад, ман аз ҳамонҷа харидорӣ мекунам. ман мисол чизҳои қимат брендавӣ намегирам. чизҳое ки барои пӯшидан қулай аст, чизҳое ки скидка ҳаст, аз ҳамин чизҳо мегирам. ана духтарако, кам кам ҳар ҳоли то вақти мактаба як моҳи ровна ҳаст. барои ҳамин ҳоли кам кам харидорӣ карда истодам. барои Лёня Ҳасан Ҳусейн аз ҳамин обув гирифтам. беҳад писандам омад духтаро. нархашам нархи даст аст. ина духтаро 999 рубли барои Лёня, барои Ҳасан Ҳусейн. баъд аз анаин гирифтам духтаро 600 рубли. детский мир 599 рубли духтаро. ин ман медонам ки модарони серфарзанд маро тамошо мекунанд. барои шумо хабардор кардан. ина духтарако, барои писарбачаҳо гирифтам, барои Малика гирифтам. акнун ҳафтаи оянда насиб бошад
барои духтаракам мерам харид мекунам. Духтароро аз Валберис заказ кардам. Детский мир ба то 14 сола, 13-14 солаи мумкин харидорӣ кардан духтаро. барои фарзандои калонам аз Валберис мегирам. Баъдан духтаро аз анаин наборо гирифтам, аз детский мир чизе ки ҳаст астаткаҳое гирифтам. қалам бениҳоят нархи беҳад арзон 80 рубли. Анаин 129 рубли духтаро. Агар дар шаҳрҳои шумоям бошад харидорӣ кунед. ҳозир нархи якта клей магазинои канцтоварова аз 100 рубл зиёд. Ин 129 рубле ба упаковкаи калон. дафтарои арзон, ручка, амин умуман чизои мактабӣ беҳад арзон. Это возьми. Так, и дай мне. Да, эти рубашечки. баъдан духтаро барои писарбачаам аз анаи хел куртаи сафед мактабӣ гирифтам. 600 рубли духтаро. 600 рубли дутаги гирифтам ҳамаш ба. Одну хватит. баъд аз анаин водолазка гирифтам духтаро. 399 рубли. ҳамаш аз детский мир. беҳад чизои арзонска дадем. аз анаи хел брюко 1000 рубли духтаро барои мактаб гирифтам ҳар саи бачаам ба. анаи юбочка барои Малика гирифтам 499 рублей духтарои азиз. И водолазку свою покажи. анаин бошад водолазка духтаро. инам ба фикрам 700 рублей ё 600 ба гирифтам. соли зубери это. имрӯз хулоса бачаҳое гирифта магазин рафтагӣ будам. анаин Маликава анаин кофтае гирифтам духтаро. ҳозир нархиша мебинам. 800 буд ба фикрам 800 рублей. ина духтаро 899 рублей. Валберис ба бошад духтаро ҳамин 1500. 134 гирифтам. имсол Малика синфи 1 меравад духтаро. 134 гирифтам, камтар калон. 1-2 размер калонтар гирифтам. оверсайз мепӯшад ки ҳозир ҳама. ана ҳамин хел ҳозир Малика мепӯшонам, мебинем. Это не надо, Маликуш. И Малика ҳамаи чизошо аз шумо нишон додани. Зачем? Я вот твои новые вещи хочу показать. То, что со скидкой. Чтобы тети знали все и покупали свои вещи. И то. Снимай. Коробку мне. Она духтарои азиз. как раз 134. Ин ҳамин хел фасонаш короткий будаст ин кофтая. Может на размер больше взять? Нет, нормально, да? Ана ҳамин хел духтаро. Марҳамат барои фарзандотон харидорӣ кунед. Всё. Лизу убирай это. Баъдан духтаро аз Fix Price ҳамин майда чайда гирифтам. И вешалку. ҳозир омадам аз берун. аз анаи резинка гирифтам духтаро. ин барои машқи Ҳасан Ҳусейн резинка кати пресс качад мекунад. Ҳасан Ҳусейн аз лагер омад. духтаром ҳоли омадагиш не. Настя кати машоли лагер ба пагоҳ мебиёрам. Ҳасан Ҳусейн бошад 8 числа 7 мусобиқа меравад, 8 сбори спортивни меравад. барои ҳамин аз ҳамин заказ кунедтон гуфтам. нархаш 800 рублей аз Валберис. барои пресс качад кардан. баъдан духтаро як чизи заруриам ҳозир мехоҳам шуморо нишон диҳам. барои агаротатон духтаро конская сила аз Fix Price. онҳое ки киштукори бисёр доранд, ман барои зелень анамина истифода мебарам духтаро. обкати якҷоя мекунем. зелень ба мерезем. зелень ҳосили
агаротатон назм мешавад. баъд ҳамин майдачайдаҳои моюши, чистиши, ҳамин чизҳои барои хона. аз анаин моюши средства гирифтам беҳад писандам омад. ароматаш фруктовый. барои посуда шудан ҳамин майдачайда, баъд аз анаин дезодорант барои духтаро 2-3 намуд гирифтам. Иди тот фа тоже мне принеси, который 2 есть. Баъд вай ба магнит ба духтаро дезодорантҳои фа камаи скидка кати 120 рубли ё 130 рубли, ба хотирам нест. хулоса 5 дона гирифтам. 3 то аз ин гирифтам ва 2 то ҳозир аз анаин. 2 то аз ин гирифтам духтаро. Летний вариант. беҳад бушназ будааст. манго кати ванил. магнитои шаҳратон рафта ҳатман аз ҳамин чизо харидорӣ кунед. ман ба махкул шудам ин камай барои духтаро. ана ҳамин духтаро хариди имрӯзаи ман. ҳозир хамир шӯридам. албатта видеоям мекунам. уже ман одат кардагӣ ки бояд видео кунам, бояд эфир кунам. ҳамун рӯзе ки ман видео намекунам, эфир намекунам, как будто ки ҳамун рӯз як рӯзи неудачный барои ман. ҳатман бояд инам як монанди кори ман ҳамин духтаро. барои ҳамин хел барои выпечка аз анаин силиконовый бумага гирифтам духтаро для выпечки. Не силиконовый, а просто бумага для выпечки. баъд аз анаин хел губкаҳо. аз губкаҳои атомӣ заказ карданиам, лекин успед намекунам. ана ҳамин духтарои азиз, хариди имрӯзаи ман. акнун биёед оиди команда суҳбат кунем духтаро. убери Лиза, пожалуйста. духтарои азиз, медонед ҳозир ман рақамҳои як духтаракама мегузорам. духтараки ман аз дигар ширкат омада 30 нафар одамошкатӣ омад, командашкатӣ. албатта командаш калон буд, лекин 30 нафараш ҳамроҳаш омадан тамом. фарзона ном доранд. фарзона аллакай командаи худашона сохта, корашона пешбурда истоданд. ана ҳамин моҳи август ба пуррагӣ рекламаи фарзона духтаро. марҳамат онҳое ки мехоҳанд ки бо фарзона ҳамкорӣ кунанд. фарзона яке аз духтарҳои мақсаднок, бо ғайрат, бо ҳаракат, яке аз духтарои муваффақ ҳастанд дар командаи ман. ба хотири ҳамин онҳое ки мехоҳанд ки бо фарзона, бо ман дар командаи ман ҳамкорӣ кунанд, марҳамат ба рақамҳои рӯи экран нависед. якҷоя кор ва фаъолият мекунем. онҳое ки нав ба эфир пайваст шуданд, хушомадед мегӯям. Зульфия Шарипова, салом алейкум. Ва алейкум салом. Хол хэс говорит привет. Привет, модари бехтарин. Салом алейк. Ва алейкум салом. Так, Вероника Сумая, хоть расскажите, что это от чего. Так, давайте, Сумая, сейчас я вам расскажу. Вот эта косметика премиум класс от компании Atomy. Atomy – это корейская компания, девочки. Давайте я немножко расскажу об Atomy. Дай мне мой телефон, Лиз. Здесь, девочки, набор кремов, который от морщин помогает, от пигментных пятен. Пожалуйста, заказывайте. Стоимость набора 8000 рублей. При заказе набора обязательно я вам отправлю еще подарок от меня. Если вы зарегистрируетесь в нашу команду, я вам помогу делать рекрутинг, то есть рекламу. Сейчас я вам объясню, что такое Atomy. Как раз вот вы мне хороший вопрос задали, сейчас я вам отвечу. Сейчас отключу VPN. Смотрите, девочки, слушайте внимательно. Так, в Atomy как можно работать? В Atomy можно работать, строя бинарную ветку, то есть всего лишь у вас будет 2 ветки. Это бинарная ветка. Степ или бинарный шаг в Atomy. Степ или бинарный шаг в Atomy
Атоми — это международная сетевая компания, работающая по принципу прямых продаж и предлагающая продукцию высокого качества по доступным ценам. В основе компенсационного плана Атоми лежит бинарная система, которая включает в себя так называемый степ или бинарный шаг. В этой статье мы подробно разбираем, что такое степ в Атоме, как он работает и какие преимущества дает партнерам компании. Что такое бинарный шаг? То есть, что такое степ? Это когда мы выходим на доход, это называется степ, девочки. Когда мы получаем зарплату, делаем степ и получаем зарплату. Давайте сейчас я вам объясню. Бинарный шаг, то есть степ, это механизм начисления вознаграждений в бинарной структуре, при котором учитывается товарооборот обеих ветвей, правой и левой. Как только достигается определенный баланс между двумя командами, происходит начисление бонуса за бинарный шаг. Как работает степ в Атоме? Атоме использует бинарный маркетинг-план, где каждый участник может иметь только двух непосредственных партнеров. Одного в левой ветви, и одного в правой ветви. Однако сеть может разрастаться вглубь, создавая широкие возможности для заработка. Основные принципы работы степа. Накопительная система товарооборота, в отличие от традиционных бинарных систем, Атоми использует систему накопления PIVI, что позволяет учитывать все покупки в структуре без ежемесячного обнуления. То есть, девочки, когда вы строите свою структуру, когда накапливаются PIVI, то есть баллы, эти баллы не сгорают, девочки. Минимальный порог PIVI для квалификации, чтобы получать вознаграждение, необходимо набрать определенное количество личных PIVI, например, 10 тысяч. То есть вы на 10 тысяч обязательно должны активировать свой кабинет. 10 тысяч – это 500 рублей, это 2000 рублей. Вы запросто можете купить там зубную пасту, упаковку и активировать свой кабинет. Соотношение шагов системы учитывает товарооборот меньшей ветви и сравнивает его с объемом большой ветви. Когда достигается баланс, например, 300 PIVI слева и 300 справа, происходит срабатывание бинарного шага, и партнер получает комиссионные, то есть выплаты. Лимиты на выплаты компания устанавливает дневные ограничения по количеству степов, что позволяет сохранять устойчивость маркетинг-плана. Вот так вот, девочки. Как рассчитывается вознаграждение? Вознаграждение за степ зависит от накопленного группового PIVI в обеих ветвях. Например, 300 PIVI слева, 300 справа, базовый бинарный шаг, за который начисляются определенная сумма бонуса, обычно от $15 до $25. 700 тысяч PIVI слева плюс 700 PIVI справа, более высокий уровень вознаграждения. То есть по 700 тысяч с двух сторон вы получаете 7 тысяч рублей, а по 1,5 миллиона с двух сторон, слева и справа, еще более высокий уровень бонусов. То есть идет по нарастающей, девочки. Так что присоединяйтесь в нашу команду, присоединяйтесь к нам, работайте с нами. Атоми такая компания, что вы можете, покупая для себя там, для своей семьи зубную пасту, допустим, да, жидкое мыло, шампуни, качественной продукции премиум-класса и выходить на доход. Это очень легко и просто. Так что приходите, давайте работать с нами в нашу команду, присоединяйтесь. С удовольствием всем поможем. Девочки русскоязычные, таджички, узбечки, киргизки, казашки, все. У нас есть группы на всех, для всех национальностей, скажем так, да. И русская группа есть, и узбекская группа есть. У нас интернациональная команда, так что ждем вас. Спасибо большое за внимание. Ана Михаил духтаро яка савол додан ки забони русикати пурсидан, барояшон маълумот додам. ана ҳамин буд духтарои азиз, эфири имрӯзаи мо оиди маҳсулотҳои ширкати Атоми, оиди харидҳои ман. онҳое ки мехоҳанд ки дар командаи ман бо ман ҳамкорӣ кунанд, марҳамат нависед духтаро, кор беҳад осон аст.
дастгирӣ ҳаматарафа мекунем танҳо аз тарафи шумо кӯшишу ғайрат. Агар шумо зани боғайрат, зани бо ҳаракат бошед, зани дар ҳақиқат коркарданӣ бошед, марҳамат, мо дастгиритон мекунем, духтарои азиз. раҳмати калон бори дигар барои эфир даромада лайк монданатон, комментария навистанатон. эфири имрӯзамона ба охир мерасонем. Ташаккури зиёд. Саломату сарбаланд бошед.